Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ke mbuyela uthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. Sengiphinde ngabuya-ke futhi mbukeli nendaba-ke eyitrendayo. Kwividiyo yethu namhlanje ngizokhuluma ngoWayizimeni Ncube esimazi ngoSbonelo Uzalo. Kunodaba-ke la olutrendayo oluthintayo noSbonelo ukuthi uSbonelo ugcine esivezile-ke isithandwa sakhe athandana naso. uSbonelo umveze kuleli viki esiphuma kulona umuntu wakhe nkathi kuyibirthday yakhe yena uSbonelo. Abantu kade bembongela bemhalalisela uSbonelo ngayeke umuntu wakhe. Abanye-ke abantu kade bemncoma uSbonelo ngokumuva on besho khona ukuthi strong ngenxa phela into eyenza kudala kuSbonelo lapho kwadlula khona umama wengane yakhe emhlabeni. Sibe sesimcheck-a umuntu wakhe uSbonelo umuntu omusha sathola ukuthi igama lakhe uNokubonga Ngobeni eniye sibonile ukuthi ngathi sebenesikhathi bethandana benayo uSbonelo ukuthi into abade besayifihlile kodwa nje ngathi banesikhathi impela bethandana and sitholile ukuthi uNokubonga Ngobeni yena umuntu wakhe uSbonelo omusha usebenza naye kuloke Uzalo. Usebenza ke lapha indaba zokugqokisa kuloke Uzalo. So yake mbukeli kinjalo ke indaba engifuna ukureportela yona indaba nje etrendayo ukuthi ke uSbonelo ugcine ke emvezile umuntu wakhe athandana naye. Cela ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ulike and usubscribe ngithi ke nje danke ngiyabonga.